I pored svima ljudi, moje ime Roko. I danas ćemo snimati Try Not To Laugh Challenge. Da, ja sam tu našao neki od Life 8. Tako da, možemo krenuti. Da, možemo. Da. Evo. Slušaj, dijete, drago. Sad. Vidi. Prosite ako malo baga, ali da je se. Jej, sve sam pogodio, ali sam pao sam. Šta sad kao bi trebao napraviti? Nisam se nasmio. Ako baš onak puknemo ću biti. Bože. Go ahead, Tandre. Look. Nešto kad ovoga znam. No. I got that one. A što kamermana? Ovo boli. Ovo je jako. Bravo. James Bond. Šta je? Vidi. Ovo se ubila. I believe I can fly. Inače ovo nije moj kompjuter, nego takva je snimka. I believe I can touch the sky. Vidi se. A šta se ubijate ljudi boži? Zašto? Samo sam jednom još. Bravo. I ovaj će isto kao i onaj. Ok, ovo mi je sve palo u vodu. Dobro, bio je dobro. O. Okay. Pokus se uključio. Ovo sam gledao, ali jedna je super. Ali zašto to radite? Oh my god. Znači kad se nasmijem onda će postati video. Ovo da, bravo. Ajde, zabi gol. Ajde. Zabi! Bravo. Double kill. Pro. Ovo je sam sebe killo. Ne vezi. Ajde. Bravo. Kako se vidi? Howie.
Ode djeca. Ode. No. These guys play better than the Huskers. Ode. Oh! Oh! Bravo. Ubi se. Što njoj pala kamera od gore? Njemu ne znam. Ko je bio? Joj. Okej. Pa da je umreš. Okej, evo se stavim da šatam. Znam. Vija, dab. Sad ga pogledam. Nije. Čekaj, moram vratiti ponovo. Čekaj. Naravno, ništa. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ja se nadam da vam se svidjela. Ako još ste like, share i subscribe. A do tada pozdrav.